Ia whaalongolongo atu ua fesilima Yesu o ai ea ua fiangalue talima ia so'otou ua matua le fato'anga o ia tali mai ina paia le topinga o te alua tuai a se mea ele mawhaia o na uria o nupo aua le topi alama e ngalue inu mamao i alofa i lo uso le ua lata mai ia ngalue matautoso nai le mea e malaiai. Whaptaitele le tua no mātou tamā. Ua malie pule whawhitai leanga le lei. Whawhitai i lo lofa au bia manmania o le nei asu. I leanga i atuai i le tau whaiwina ngoto atu le lai le nei tūlangi o lo mātou o nofo mau mauai. Sa mātou wala whaia e le tae au ma o ia trevi inga ia te oe i loa lofa na tausi ai i mātou le pōngi sā ua mawai. Ia le fua mai a te lo fe au mga duenga o fo ia tu na maota malao ua fo i mai fo ia mātou whanau sā i whale a onga. Ia o le ngang whaptai ia o lau tau singa i le mawai lea i no mātou wola. I uia i no mātou le manatu atu ia te oe ma manatua o i tero taimi. Ai le ngalo i mātou i loa lofa. Whawhitai tele. Ia, malau loa ngang pa ia, o lo mātou whesua son siria pia maia. Tau tō lua ia se o nanga, ani ngā duenga a te ngai me tangata nei vaenga o le fiafi. O le tatalo tamai, ia, o a mea o mawhai no mātou whatino i le ola nei. Po ia tu le vi inga ma maua ai so vi inga ai leo o mātou tangata o le tatalo. Tatou malau fio se ia pa ia fo i toe minute ma i toe tu lao le nei tu tua ma ni o na. Whangangana ina i tangata vai pai ma le valea. Tu mawina lau taita inga i so se mea i o mātou tangata. Pamanui atu i le o ita mai ma pai i mātou i lo maulato fili. Pamanui atu ia i latou o loo latou le iloa ia mea pua. Pea no la tu fe ilo matu ba fe ngai mangalo ko i matu ne o matu le lo tau silo matu ba fe ngai mesata sili ai lo matu le lo tatu ba fe ngai mangalo matu me toto pa yo ke risoro matu i matau amen. Ia, ia tatu nunga wa. Mai au tatu ave ia le whamua, ilo tatu matai, ia, ma ailoa iai, ia nganga whaafitai o le tangata rawa ia. Ia, ia fua ilo ana tausinga, ilo soi fua mlo wola. Tatu lia mai o le aso paraile nei a matu. Io ai. Matu aso paraile nei o lono winga, o le sto na ile tono Samoa. Ia a fia nei manisi atunu o le Pasifika. Ele a fia ia tuila manua. Peo le manua e kalena fatasi ma le malotele. Ia a fasolo nei i New Zealand, Australia. Ia manatu o le aso
tona i lenei ia te utou tapena i mo le aso sa ia taeao matou le fatoa matua mai le aso Whareile lea la ua matou ia i le taualunga o aso faigaluega taeao le weekend ia le lava matou te solisoli muli vai atu ioe la matou te muamua lava i aso mai tula ia le lava matou te solisoli muli vai atu ia Samoa i le umau si tatou wa ia le ngang whakatei le tua ia ona te le manonoa i lava singa le tangata lava ia o fuafuanga ma whaamoe ia o mea e anga ia i le suifua ma leola ia o tatou whanau ma la tu whanau te ngai ma iwa o le tua inga tulanga le ia ua te a uma tulanga foi le o le ave o tamiti le aonga se pangaru o le ave pe piki la whanau grandchildren a o tatou whanau ia pi o la tona le ufea ngai ma le nei foi vai tau o le soifanga ma leola ia o le momoli o la tu whanau momoli ma piki mai e la tu whanau ia aonga ia o le ua anga iatu i nei California lava ia o le ua te ala titi le tula e pa lona winga o le ua pasolo ina manava fe au magaluega a o aʻoga lava ia o le ua tele ina aga iatu le fanau i o latou aiga a o le ʻaufaigaluega ia ia isi galuega o lau e luga o le ala le temi nei ua manava ia ua tapena foʻi le au sifi le pō ia e agaʻi atu foʻi ia latou tautua ma le auaunaga ia ona o atu nuu o anei e le gata nei o sila o sali o atu tele round the clock ia le latou schedule mo falefaigaluega e le pei o tatou e tele ao galuega afalole fā manava galuega ia e faatalofa atu ai le tatou tautua ma le auaunaga sa mo manatu le ua te ailagi ia talosaga foʻi ma tatou pese e a se tufaafoga mai lou leo le pese ina fai tupi ele o se pese pi o leo le mea le tupuni matai manai e si pese a matai na ia le ngata ina tue vaavaai ia i upo pese na tatou ia te aua ia ma le matou foʻi tuuaiga i le tae ai oe ese lau tuuaiga i pese a o le luʻi foi le mo ai na ia loutou silasila e afaapea te ekalesia mamona silasila i tusi pese mamona afaapea te melotisi silasila i tusi pese melotisi pese ai ia pi o faigafou lena o le ua fiafia te mini e fai e le o se mea fole le faapea ina nei ia fai ma masani ia pe fai ma tulaga faailoai se leo le ai lea o tele o lelei alu leo o le matua paʻuafea a o lona tāua o loʻu toe taumafai e pesepese upu ma tasi le mea umave na galo upu pese tatou pepese ma o tatou masani mai ai aso Whareile faafetai le atua ia o lea ua le upu faapalagi fulele pe ao o le weekend pe ao le Whareile thank God it's Friday ia pe foliga tuiga gagana na fulele pe ai mese foi temi o tagalue o tafaigaluega tateleʻili taia ma le galuega ioe e faʻi e malu i falole afiafia o le aso sa ua uma toʻanaʻi e ekalesia i pe uma foi tatelagona le temi na lo tafaatu pei lo ia oe auaʻu ni faapena pei foi lele atu lo taloto le mea o le toe usu le siaso tuli atu le asogafua solua solulu e oo loina usu tae o le aso Whareile isa tamia fiafia pegi ufi e tutupu i o tatino lo tausu le taeao o le aso Whareile isia fauailoa lea laʻamalōlō e laʻamalōlō i le aso toʻanaʻi ma le aso sa ioe ia foʻi la ua tupuaʻe outou alo ma lea tatou fanau go through ai foʻi le process lava lea ia ae faafetai le atua maua le malosi ia e faauau ai i o tatou tiute faiva faalenuu faaleaiga faaleekalesia ia ma faapea foʻi ona o tatou ola ai i lenei atu tele e maise foʻi
mo lava le nga whaftai ina ua maua vanua tātou te orai ma no nofo le nei atu nuu e whapena fo ia te uto i New Zealand ma Australia mana tu ia o Amerika lava ia pe o le nuu o le malo e anga i mai ai tangata tupuila ma tangata manua arto inga tangata savai ila le ia ia e te tauana na mautinoa ua mautu pe pano fo mau i le nei atu nuu ia o le na wow tatou e te tauna ua New Zealand o New Zealand e ai malava lo ainga ma Australia tele tangata lo ainga lo New Zealand ma Australia ia te ua ia ma men wola mai ai male na ua o matou uma o lo nofo nei atu ua o matou siblings uma o i matou na matou wola fantasia e na ua o lea se mai nei le nofo i le atu nei ia ma ola ai whanau ai le whanau ia le ola ai ia le whanau pei o le vae tasi le me tau ai le vaenga le o la opokala me o le lupe whaalele e whaingoina o le lupe whaalele e mwhaiena uto e maua le avanoa o te toe tala ai ma o toe tō manatu i tua o le sāwaringa o le ola o i titi lama pa solo e ina talavou ia ma ngai ina tu ua lau ele tu ua ainga ia ma lele mai loi fafone i tasi le nā vaenga o te fia lava ia e whaingoaila por kala me sui ailo na ingoa mai le fasa le vale e taunu e sui nei i le lupe whaalele o le avanoa leile mo o te toe tala tuai taimi tau a mata mai o le soifua ia manga ia i a mata mai sa vai i o langa i o e pū mo ma le o langa o si tangata i o olo i nga i li tui ngā pio le ua o mai Amerika pio e New Zealand ma Australia pi mo musu e tue tala noa i le taimi lea e pi o vaenga fōi o la porkala me o te fia la o te tue tala ina ma tue pa i ai la o tala noa ai o tele i ngai i mata o pula tele masani ona o tala noa ai io o tasi le site mita ua lava i lo mato tupu ai mi o aso o e foi mi o aso lo tamiti la le pe ua le o ta pena i ai ia io o aso na o matou ainga o le ainga pino ferno wola me le extended family o matou ainga pito to a tele ai le no ato i le taimi lea o lo tupu ai e faitasi lua tolu fa lima matua tausi io lima matua tausi tasi lua tolu foi fale tasi le tua le tai lua le tua la iuta ia o pe o le ainga na matou to tele ai tasi ale o ngā umu lan me ta o tasi o ngā umu tasi le umu e fai mai ale io o te api o tele o lo moenga ia le tele o le umu pe asai le sa io ai matou ulo a mea te ulo ngā te to o lua e tangata e afu si ia i tua male io e te mauwha i le tau tala tu e pio le winga le o la por kalame io o tele mai tala ma fa matala mea we all started from scratch io matou ainga le nā taimi o le ulo ua mea te tu mamafa faila a tumu o te lei o ulo matou le fatu e tolu tasi lua tolu foi fale ai tasi le ulo tasi le o ngā umu e ta pena o matuai ia mea ai io o le winga le nā o le tāu o le mea o le mau poponga o ainga tasi le sao
o lo matu tama i le nā taimi o lo sofa ia li o matua, li o miti. Mana lo tina. Na tausia le to tele o i mātou masi o tina e ingo ia tau ia. Na ua na lo lofi i ta maiti o le extended family. Tausi mai, au matura matu wola fatasi. Yo e. Wola fatasi e matu faifi au fia. Au o le matu e faifi au faile le umule. Faile saka le fiafi. Yo na. Tasi le uro, tasi le ki kaka ke lea e malie i o iaso. Ia, e le mwhaina si ia tō tasi a whapiola, a vela le saka, e te le mwhaina si ia tō tasi. A le ai si o la tara te ia, o te wala au iutua, o i sau si soswani a te o e si la le uro. Kama ua mea hui e, e no koe mau e ni iaso. A se na si le uro ngā pa ukai. O kai ni fale a onga i le nāwe temi. Wai temi la lota miti. Masani a ona paile mato umu pulingi the day before. Lesto nai e fai ai le umu pulingi o le umu au o anisi umu fai. Ia tasi e ia le umu la sa. Na aso pita te pila ta sauni ka ke uso le valile. Pe au ni ta pena lota miti. Ia wafui e tati pato ato e sugo e asuta ia fau de vai temu kilisimasi. Ia le tena ia pifto a pipi ia le sorry e temu kilisimasi temu lota miti le o te temu wai. Le ngata o ni se vai fau o sota ofu fau e se lota ofu pa e fau le te lotu ai. Io o isi tani laki e se le ofo le tae e se le ofo lo to fiafi o isi tani e tasia le ofo e rueta e au mana fiafi tasil pe se vai io pe se vai foa ia masota shorts fu le a vile tati vai atu asona e le tati li lota ule me o antawea pio le a foi e o roto o vai por fora de short fulele tati ta aloai tati fai fe awai io e fatu se mari a tatu to tala ni ai it sounds funny but que feel emotional for each thing how ia lata ia o si utina my grandmother ia le long tu tau ia yo o mai le taimile nei o fiu e tofo pulingi o mai o te ai nei Amerika mo ia la utala ia ona o lo foitina e fa me melo ia le taste le fainga lo na tu pulingi ma le matoko paila na fail te mo Christmas ele fai le tau sanfo once a year pato a fai lo matua le ko paina ta o ko peto elau o kangi puka fo ie a long taste pe malu le fo o pulingi o palunga le na o fiu su sanga ni lo fai o fiu su se tangata ni e loa failia to inga ko pai ta o le matu ai ngai na vai timi o ko pai to la e le aise me to toi o le manei ole e taro fai ia a ola ina matu o asutu na i uma ni i manga sisi o matu e fa pele o kielu ai a o tifala matu ele se kilipa ele ai se kilipa foi ala ko inga na sai ai si to si ni foi le ka ke fia e fa mai lo ka mo ia sai o sai le no si ai ngo le fa ia vai na ai ngo maspa ai ngo fo fitala e o sto ngo ia sai o le champigno le o tipo te fia la e pena to ina e puri se marco ina ai a o kilo le mama ko e fa io le ai ka ke fa un kope o se ro vole so le ero va ka se ma pa o ka mo ka kangile marco ina e ki koe masusuro karo e se le mali o na so le mea la mali
Lena oki lo kauru o tailo matangal. Alu lo ko inga tu mai o taluma foi le. Abi fa sipa mai foi le mai na kai commission. Sem kwa au le se o ka kali. Le fa se ngo kai ka. Fa se ngo kai ka ada o kai loa. Ua matangal e inga. Ia o te mea lai o masita malo o tiuru na matonu. Insa lo sko inga koe keu fa le. Koe keu fa le no tele. Umaro ka fia ruka mai kiso le ngaso. Ia wa foi do fa solo ni la lo ta matong ka makua. O kai lo ma. Ia au le mea ngat le ma faina ngalo. Meo le tapenanga io ta pena I o le afai ia le te me fa lele se tato ma fa moenga. Mo tato ai. Io le ma faina ngalo ia cha udo matutoina. Ia to inga leo mato ai to lio miti si utama le mea te fai atu o le poto e fa se e taita I loa oki o matangalo to le ka ke kangia na ia lo se ro kope se ro umane na ru le tu mai ruma pasipa mai fo le pe e o kilo mai ai paul mai lo tau lenga uma kilo ko inga me ko insa kwa au de le kiri si o kakati kam fe fa nga ka ka ke kangilo ka man me anyways ia palasia elola I se vai po ia ua bat se vai tostoso mana tua foi le pipi fo yo ka vai me se vai po karu ka ke ka ele a fufuru ka manga fufuru mele o lunga lo ta vai to fufuru I mauta ia awane ia se me para palau se vai aturi la ta itel lo ta mai se inga fo le peta te alwe se fe au ke alwe tua o ma tu viu ta tu ile finga na ku mo se vai kon fa ke ra ku se vai o lo kala ku nganga o kala ku ka du io fa fe o ka koe fo I mai au ka puti mai lalo ka sawa ai ngalo se vai I fa do la inga ise pele masangi o ka vai le mon mio na fa pi ka masangi ka I futi la rasta la lo ne o ka ke ia lo ka ve ku ngana si o me ka mi ki nga inga se mali o le ora ngaso mali e pe ka koe ngofo ngi mo ta tu ma fau ia ina o ina tupu mo ta tu o matua o ta lele ese ua ua o ku ua fa mo inga le ka penga o le ua o lo ka lo tau langa I le toi in a certain age to leave that nest ele fengo fie le ana o te sau I Amerika o laila ta whanau whapea ka miki inga ola e lo whapea inga ola e lo pipi I se e vai ele va ai ka mai ki meo o matunu ia soi ia misa matu ai fai mo meo aso whapitoa lem fai no talu le aonga lem fai no talu ia le lotu o kirisimasi ele I fai asa te fe au o le tai au ta te usu momo I uta mai popopua
Io te tiu sumo mua po le ala watu inga me fto a mai lo le fto a whanga ioi me masani pe oi ta whawhao kirismasi ma so uma whapen. E le lo po i matu ainga spelan mon me o le mai tu ua o ngā mai ta mai tio matu ainga i o i pia ta whawhao le sisingafu. Whatoa o o en me ta o sisingafu. Te mie whai ia to mata mo meu fa ipu si ma nai fa ipu al matou i tu malo le nu lo fa tau si vole le e ta pena io mai e o mai e piersia fai mai la tu fa te inga fu e ka ke o fo na te a te mata ia asa wala ta wala fa i te tau dal malava ka ke muri me fa pe e fo la ta mai ia o le mela a ola ia so fa pena e matu te o fa me kala ko inga isi o ka mikila i o lai kele ku pela tu ainga me ka ku so le matu o i uta le manga ia so fia ia so le e ka ku au ka vai ka i kau ai ai inga o harvest le mea na le no uta ina ua to ata loina e se fo ile ta o ia o isi me mali e le na vai te o le kemi fo le e alu fa pe mai ia sa si o kama ka mo i fusi ta mo i fusi la lo le se suka o si o ki o masuka i matunu e fa lo ma ko e fa lo o le mo suka i por fa lo suani por fa lo no tu to oi io e pe fa sanga i male li o fe ai o sa valia ni sa valia e que mata mi foi esta muito yasoi tole e falo ko alo ka kalinga i kwa o ya mi ke ori sinu wa foi e fo de vai me ata ita mena no te loi ile mato wa tengi ele ye ni monita alonga foi e feilo e mo tu pulanga ma masa ni pulanga le no umalen ye na mo no mena la o la ka kolosia tua o fale o le ainga e ngoa ia salima a milale e umalo so no mai ma o ka lua ku au ka ku ai la le uno le ai ka ko i po i mai afa mai wa se sukari o sioki foi suka i fusi la ko ai le yo i le fefe ka mai ke no wa ya wa al ka ke e falo tu alo te talinga pe la e yo e ngero ko mangava ianga ka mai ki ngaso ya ado nga pe tuli ka ite dal malava po pese me hone yo nianga e fia ngai matu inga me o le la kura kwa ku tua o i musuan ya sau ne osi wa le mo fo ise ka singi pe mo se suka i naso o tape nanga umai o le soifua ma le o ke o fo stanga te ngalo ya te ina ua uma ua whamaniinga o ngā ia e au mai ia o ngā mawalunga ia pia no usau e lola ia lea. Matauria whenau whai atu o mātu o lo tina no foi. Nana tausia mai a ulo pepe mea panau tu uai. Ai o le na o mai au ia pia o le au mai o nga ia pia o matua mo i sa no foi mtau tai na ola mai i town area e sau le lo matu a mai au fa no fo o nga le ai nga i utori e musu o te mai lo mafau foi ele o yeso mafau o lo wa ma lo tama mo i o lo tan lo tinan o a lo tinala e la po ale lo matua salo po se vai me o tol se lau pona e la tarata fu fasena
na po siutina ama mai la malo matua i tau fao va fo ia pi o le pili opo o le tau mafai malo papa amu ia tu pulanga ni yesu tau dia la o ni na tau fao va ai te va tu to titi awa le ho tanga te to a fa ile o sisa wai ili man lama la mele utano to ia o la na tu siutina e tu lo tina ile o le ba vo le po le ngau mata hala man e tu lo matu e fa ile tanga ku lo tinga ile o le ba ke ba ai tu ile halu le ba nga apa ma le o siutina u polo u le to so ma ton e su en ma no fanga i lungo le tek o va ia la vai na tala le yo o le fo i series i koe fo i se tala ile a winga o mea ia o te tam fai tala o le tapena ina o tato o le tapena ina o tato e o tu tua mamatua e te mi fa lele se tato e te mi e fa me lo ta mama lo tina o e lo lele ngana o e lo orla le ola te lele ese o upu o ote o fure sole ta so ni pu tu tama titi a ko ta itale a ko ta chile le a fatto no tu tama titi a fe me e o passar tu la foto timing is very important ta uno usta il timing ia i loe ta me your timing nei o lo tinga ina na fi man wi era tu ne o le salulima na mafia ngai i lo la titi le ua mafuina le ma ini la to pa o le vai teng la tutte le loa they have no idea what we went through o te tam faia e fa malama le ngor po kalame o le lupe fa lele o le tapenanga o tato e le i whaingo fia le tapenga o tato i a whai tato ma lupe fa lele a nuu a inga mai karesia ia la vala tala noa i se si i episode lumanari ia tala fo leo nisi mea na ola mai langa e vai alo roto pe a tala mea leanga fo i ele ni tala patu ele ni tala pepelo o tala mo ia ia a o nei lai no leo o sa nei matou fai mea mai si au ori ia pe fai la o si au ori ia matou te ngaluanga le tasi le pi tala no mai ala tou ia le feola e tele la to mea la to ainga feola e ai fala fa patel tai au o ia sole tu luma la tu fata talita vala skuli termina e ele ma tu vala skuli ta milo ile i fasale le anga ia na o ainga la ki pe aka kukulu ma se io a kela la ka kukulu ma fata li pe fa luar tau sanga to that's good enough for me
At least o ka ko formeta o askulimi. Anyway, leo o vatu tatu time. Ia ua tulsulu no minute tali tulai 5 ia sa leo tatu tatu afoi. Pa masani ia e fa o tatu tatu orne fiafi. E iai vaenga e fiau pe iai la tala noa. Ia langa le ufasi umi o tala noa le meole no whanongolongo ma umata i le anga i mai o le tātou sui paremia. Mata umaya tātou i le tala noa le sui paremia ina ua maua le ava no Samoa. I le afoi. I le fono na whai ni Amerika, whai lunga New York. Tātou mata umaya i le ngangana ina e le tofa i ato e lupe pomurinuku o ne semo. O le minsta o ngaru ngā tele le malo a o ia fo i o sui pale mia o Samoa le taimi le nei. Le ai lasi si o tatu te loa la tia tatu te lo tatu na mata umala. I le tūlanga o le afoi. O le whaatino ina o nanga. O le mea no ta pikia mo ta fia iai. Leanga o to a lefto a lua tau sanga, lua paia inga. A lea fo i alo le tamari. Lua paia inga o lua o lana nofo mai tono o pale mene o Samoa. A le ua tu tono o whalanga mai o tu te tele o lalangi. E whai masui o Samoa atoa. Ina ua le avanoa le fionga i le li parmia. Ioe. Mea ia Samoa to toa i eilau mata. Na tiro le tau o le upule o te tala no tu o le lupe whaalele. Ioe. O le lupe whaalele a mātua maainga. O le lupe whaalele e kalesia mai tu malo. O le lupe whaalele a Samoa. Lele mai ai Samoa tu i le nofoanga. O le United Nations i tonu o New York. Ioe. Ai whatoa lua ana nofo inga i tonu o le pale mene o Samoa. O te whalo te leine se teimi o momua. A o le tūlanga na Samoa e tā ua tele mele. Ne o utara no atuai. O le taimi o le atua. I le whaitawina i le taimi o le tangata. Lea ua whai mai tātou ta i fies futa usanga i tono o le pale mene. Lea ua whaitau fast food taimi o lesi. Fast food fata usanga o lesi. Torus futa usanga o lesi. Lua se futa usanga o lesi. Ane fto a lua paia inga. Ili atosi se pulu. 5. Ili atosi 5. Tausanga. Mita wia langa lena mawita ape ia. Ale ua tumutumunga o meo le lalangi e whai masui. Ioe. O le malo Samoa. Na te momoli le fe au. Se sao o le malo Samoa. Pa wala mea le no fita no melea. O le ale upuna na whanga abstain. Watua ia ai ia le tula ia le ausu. E pifo linga au tu stala al tatu atu. Wa fete e nai le fe au na momoli le usole. Mare manatu o le malo o lo iai. Ioe. Ele i longo le leila o wha longo i le tau mawhai e seri. E latu samu. Na fesili au tamaita i tu stala. I lato fea, i lato le press release conference len fei na nafi e po tala tua nafi. E ia tamaita titi tu stala na nanua, te le lopo i le ngoa. Na ia tuturia an melea, o le fesili i le polea se fina ngalo o Samoa na momoli
le vale ma Israelu o le ase na tuturia tu sa o mai ale e tali ale fionga il sui pare mia porto fai a tuel e o mai Amerika ua uma o na fatino fono ua uma na avele tali ile amatanga a o iaia ia fia me tono te tenga io o le tali na ave fia me e te ai watu la tu male la tu mafofonga e lango ia Israel o le mele ale lo le leia au tustala o le fata atu ia le fata o to tonu ia le fata tua ile tua sa mo tasi la tu te fiangai matulanga ia le lanta sa o mai ia le ia sieli o to no fo ma tu o mal o tailunga ma folinga mai ai o au lea wa te ena le manatu man fina ngalo le atu na vaenga pa o fai e sema tui o ia mea ale ngala io to ina por kala me ia o le tau fai fa matalatu me ia io o le autostala o tama titi le nanu to tonu ile mele le titi le ke le lopo ai le tenti po fe por nos pepa a pe observa o le to fa pe o le afo o le observa o le sui o le observa tam fan fale a onga le mo ia tu inga tamiti light very young e tatauna sa ili mua foi tua research mua ele io fan facili fa valvalea fa pe tu ele lau mai sa o il tali mana ele tali ele li le fionga ele sui pare mia e o mai i New York o umana fai ele tama tai pare mia sa tu la i mo ile tai yo samo uma fai lan tali tu atu nei natu le foi la na mafuai na le palota e si le lo na ele manatu o le palota o elo fa nga tonu fa pena but at the bottom line o me o atu malitali Samoa e lango ia Israel e leo yese manatu e lango ina le avea o le malo Palestina ma se tete o lea baila lolangi te nani le lolangi ato wa pe o fi naunga na o le tele na le malama mai tanga te mini o le fi naunga ia tau ma fai tanga tau Palestina ia official la totule mai they are one of the states they on mena o le o e te fai mai pena lo tala i na ua o fanu longo man nino ile tu lalo ale manai alo na menga mai tala mai le la o manino o le GDP sa mo 10 million vane le te fanu no mai tanga te o lo fai tala wale ese tupe ale tu 3.2 billions eu te fa manino mai le fionga ile sui pare mia fai tau miliona te le oa le malo o lo iai le taimi nei mor sila fia mana tua fo e lua tu inga tangata i fa longo mai ia taimi nei o le tangata te lango ina la por kalani ma le tangata tua ino ia tia ai le fa ina la ino pe tau le langi lo ino e le tu ai ia le tala ia tu mai foi matuti lo fai se tala fatu o mea moni me matuti fai atu ele i ma foi ia le li pe na tua le upu foi le na vesi foi le upu deficit le foi la nei tau tino po le amalea o le lava o lo iai 3.5 deficit ale atu nu o lo iai le ngatala o le alu lunga o le afoi o le GDP ale foi o ita o lo iai lava le deficit le tatu le lo to mata ma fa longo le ina ia manino wa foi le ni o tala ye fai atu
o tala sa o a mei o te tala no atu ai. Ioe. Na fesili foi la lesi tustanga. La le tau ale emergency budget. Ia po se tala tupe whanatinati. E fia se tupe. Mai, well, langa e ofo ia tatu, te fia loa uma, te fia loa, po le amount of money, le budget le ua au mai. Mo le, for this certain time, mai ia foi, le aso, todo se furu se te ma. Se ia pa ia le todo se furu October. Olhai, os October ia November, only 30 days. Todo se furu aso ia. Lea ua au mai ai le paketi lea. Whanatinati lea. More sila fia lana fisili. E manai ala walai au mainga ele fionga supania. Pen mai le supania. Ia o te loa o le atoanga o le tali maua i le langa o le matawhai o i tonu lea o le minista o tupe. Ia por sunga ia muripola. E pen mai lona tau wha malam lamaina. O le paketi lea. O le tupe lea. Ele au maia as a whole sum. Ele au maia whapea tolu se lau miliona. Ele au maia whapea na e vai mai weekly. E au mai vai yaso e fua i mana onga a le kapeneta ma le whaatino ina o lea vaenga, a o loo manino lava. Ia le wha mua a le whainga malopo le kapeneta i mea e anga i ai tupe ia. Eoe. Ua manino le lei wha ina ia aua ni ilua fesasi ia le tatu atu nuu. O le uma, o le hal wha mua. Wha mua lava lea o le totongi a tangata whaingaruenga le malo include te malatu overtime. O le vaenga o skorsipi. O le vaenga o apoi. O totongi a ia le whirawanga le au matutua. Ia le pensione, ma benefiti la pensione. Pe ina le o faitau to nei, le o vai tu le asore nei. Ia, orina. O le ua ona nei, o le so. Le so le ua au mai, o le ua totongi ai. Ia pensione ma benefiti nei le stona. O le sfarele nei matou, o le stona i nei Samoa. Le ua whainoa mai. Le ua tuu ai i whiafo i totonu o whatupe o le vanga mua o le lala au tu i a pia. O le account building, ACC building, ia mai le valu tors fulu a mo anga le se fulu lua tors fulu pimo. O le so, la stona i nei Samoa. Na e ua lau e watu e lole au matutua ia male au wai lava le whenga e tala ia la tupe. O le lalalo na lua o whangali i le malai whalele ta tala me le fitu le tae au le amo e tapuni i le tolu pmo, tolu PM i le afiafi ia o lea, ia se pautara ia. Le nau o le whainga maro fau lea ua tula i mai. Le ua amata na whangaioi. I le fia, in 2 weeks time, le pato a amata le malo. Ale ua amata na savalia ma ioe. Na mai tutonu le foi na vevesi o mai mai le whamanatu mai oi le ioe ina le au le malo. Ai mai mai le malo o le stupe. Tasi le na mea tate ufo te le aisole. Oa o fea ea e fua i ai mea le ola tau whaaleanga o tangata. Vai. Pea ona ufa i atu Samoa. Po munuku o ne semo. Muripola ana rosa. To ata ilua li atosta i se furu tau sanga. To ata ilua no fo inga. O lea o iai ia minsta po o lea fo. O lea to anu nufo. Lua i tau sanga. E minsta o vai maunga mua. O ele si minsta fo na iai. O ai, au le tele a minsta. O minsta to ata ilua ia
to ta ilua no foinga no vinga ali atua te se fulu wa te tau na umar se fulu tu sanga pe umar tu sanga ni ai tasile meta ua sa moto te tilo ia penan fai atua o le atua ese ale taimi ale atua ese taimi ale tangata io paita penanga ale atua tangata ni o le ona no fo le la o le o ia ile pale mi e samo salo le la uli le mari topo le amale pe lus fulu pe sile fulu lus tau sanga do tono le pale mene ai vai le ona no fo mai I sui pale mi e to sila to to e me o tanu to ai sila to e ina mala mai la ia e hale tu lai mai fono toe o tuile e o limon a taulangi mai nei le fia I taulanga I tausanga I tutono o pare meni le ase va il saufa inga le la saufa I le fono le son io le tai fia se puru tausanga I pare meni le la fa fia ngai ma le tai lua no fo inga tai lua le I te mio no fo inga si fa utala tatu ia na mana I le si minister fou ia o le li o moe fa wo mai na ia no malua Pata Ryan first time leo ilunga alo o tu le minister o ile si minister fou na ia ia pi mai pauna pe umai pauna minister fou le o ia ile tai mine tanganga ia o ano maa ia ma vai monga pauna o minister fou le o minister uma o to tele temi minister to tai lua no foi au to vai o to sa mo fa ngai o ingo me ia na pa I mai tonu fai mai le vanga sa ia to tasi va ya sole to o tupe mai e tupe fa ngai oi fono fa ngai oi the same week o ma fa tonga the same day a mata lon fa ngai oi ia fa tai to a fa ia aleki ai ono to fa le minister fou le fa to a pale mai alu ta usi mele te lo le pa I te lo ma fo foto te le ai le leile va ai le le ai le ai ui sa o sole sa maro fa na tu mai sole to ono minister fou o va ao o sebe fui mono te va ao o sebe te o fata rai o moe fa wo o paunga lima ono ia maliki ma ai ono Alec to a ono le si fa utala ia male pon fitalai le foto a sa fa ni pon fitalai sa suia wao sa to ono ia minister fo ia la fa fiangai male au sinia ia la sa fa itu respect mata itu Samoa la tatu mata itu ina le fono ile son fu io ele la titi le mele ua nga ia tatu fa ngai o inga le tatu malo io io to si la fia o to ina fesili pe fia le la o le tusa la fa punga le tali ele o au mai ala o le tam faile ia la tusa e pe fia se tino tupe ua au mai a toa I fafo mo le paketi fa natinati le ma nai ai o le tali fa manino ina ele fionga le sui parmia olea ili au mai fa pena o le tula fono ai o tasi o lima e fa pelo no fatino ina ele au mai e sa wholesome ele au mai o se mea atoa ai fua I mea ua tala no ina le kapeneta ma mana onga o le kapeneta ma fa mua le kapeneta e fua la ina na sau vai yaso mai ea e manaia o tau foi la utusta
o la to fesili si le mele le o man pa malama tu ya to ia vai la o Italia tangata Italia tangata ia male vaenga mulu lan tali vai te tautala ma faititi langa isa e leo sana matanga duenga lea ese tangata ia na matanga duenga o le fionga i le minister tupe ho o trola le minister tupe ia na toe fesili le ma toe fesili ia ese le matango fio le tali mai io ale tatu mi o la solua le tene la solua le tene le ua failo mai na pai ele fono le kapeneta solua la sola na fiena teoria pe uma la so muli na masina na tala noa ina ilo le kapeneta ele leia to mata itu ina o le mele o tala noa tuai ile pangai o inga o le malo pe o tangata ua leva na sao pawhai tonu uma na whaangai oi ai o le mea o le o tu la po ina le fionga le li pale mia o le ua maua sum taimi uma so le o maua se malo lo le aisa ele fai ngo fie le tautonga ua fai awa o Samoa le na ua uma na tala noa le kapeneta ia paketi tu vai paketi le toe valua masina i toe e mata tu ia november si pa ia masino yuni ile tausanfo paketi lana le la ua uma na tala noina mata pena ia le kapeneta ave tu tono le pale mene ile son fua Monday or Tuesday maybe Tuesday o fe pa uela so no Sofia nei ia o le so no matou ni o le son fua pe uma le so lua le na tatu i Samoa le usu ia ile ua fono ale pale mene ma ave lo tu tonu le paketi le o uma tala noina ia o le fa mo ma walunga ina ia pasia mai ele parmene ma te riso se tupe ale atunu ele fai ana ve pa popo ia fai na ala na fai le mele i na ala na fatali ile saini ale ao o le malo ona o le mena tupu o le ale mena tupu ua ta ape fa fose i le pale mene ua le mafai ele malo na apa a mese tupe i fafo ele ka peneta ona o lea ua ta ape fa fose le ai se tu la fono o no fai mena le fuanga lalna ioi ai o tupe umar tatu nu e pasia ele ka peneta lona fa ongaina o le la ua mori mau le minsta tupe mori mau le tele tupe le tunu 6.3 the GDP vai lá tudo e gross domestic kwa kilea tu pelo i tatu so pe o me uma ia e te tau ona manino e mamala malama le tatu atu o le so na fa na tia o to ma fofonga ma fa po sa atili e nisi i mo me o tau fa se ma me o tau fa le o to e avatua e so soani ina ia fa ngofie uma na tana no ina le paketi mai a november pa iatu i to tonu ai o kokas ma to tonu o le kapeneta doia o le so nga fua ave to tonu o le pale mene ma pasia mailo pasia lo le pale mene fai mailo o matala na pasia to kololo marfono e o komiti ese e tala no ina tala le tupe ia ona i le po afesi sia so to tau au fia le fono ona au mailo la ia le meia e pe o tupe ai fanga solo ai mafua ia mea uma ale atu so Samoa mortemini so far so good our GDP is way better
than before. Right now. Le lei mea uma ai talafu, maura lor ai talafu, le lei le foreign reserve mea uma. Pe o te tau whai au te fia e tala nei mea ia. Ina ia awai le whaasise ina tātou le tu te wharongo i nisi po i o whaasala launga o whai nei. Ua le ai se tupe a le atunu. Ona o whaupunga o tusi na mai ai le malilenga tustusia a le ao o le malo. Alena toe apa iai ia tamaita i loi sili. Manino. Mo wa ia fatai tamaita i loi sili. Le pe o tau sao mela na tu le nei taimi. Le ua lua na me sao. Talu on tu le mel malo fo. O lea. O lona toe fa manatu wina. O le tusi, o le malilenga tustusia a le ao o le malo. Le ua na faalau tele ina mai. E ai. Le tulanga lava ia o le mawhaina apa le malo i tupe teu o le atunu. Ona ua vaveta ape ia le malo. Le vaveta ape le palemene. E tatu le tua ia foi le palemene ia mea. Things happen. Ia me tupu i le olanga. So se mea le tupu fua mea. E foi ma fo ana laina ma me fata ape le palemene. Ai lem vai tatu tua ia le palemene i mele. Nem fai. Ia. A o in tatu tua ia tangata. Ia. O ila nisi tangata tatu tua ia. Tangata na mafua ina ta ape le mele. Ele fa penala na vailuaina o le fia vailua sis. Ele fa pe no fo tangata fa pe tu practice la fa vailua pe. Ia. Le se no fo fa pe na fau mafua e tangata mea ia. So tau te le minga la le palemene o Samoa. O ai le tangata o nofo ma le uta tele lona mafau. Le mea sa na whaia i mea uma ia. Na mafua ai le vailuana. Ia pe le no whaia pa me pese na matu e kalesia. E le tutupu fua mea whapena. E le tutupu fua mea whapena. Ioi. E iai afuanga. O afuanga la ia Samoa. Lea la tatu te tiro i result so mea ia. Lea tatu te tiro i o tala o whamasinonga. Ioi. O tala o le palota. Samoa e le mawhaia o no tatu. O le tasi o lima, whatunaina o tula fono o le constitution o le tasi o lima. E iai o na vai tino e le pe o i tasi o lima le fatuanga iai le polo le a foi. Ia le tatu paketi fa fo se ia. Malam lama. Ia manino ma ia malam lama. Se fai le leni research sa ora ia le o le tatu tio mai. Ia matau fai o le tala o te alo fai se li ile o ua faina le atunu ona o lautou ngaluenga fatustanga. Ua faina le atunu o Samoa ona o lautou ngaluenga fatustanga. Le upuna na whaonga o tustala whapanangi o abstain. Ioe. O lona winga. E le tatau na la tutua i lunga le i le mea. Ma tua i maleata o le fionga i le minsta. Pe o ina ta te vai tu pe utulanga le fia ila na fionga. Ma ia tua i e fai rosina na fastala lea. Ua fa ina le atu. Ona o lautonga luenga fatustala. Le ala fianga o le atu le o lo a fia nei ile observa. Le ala fianga o le atu. Aure si tamai menti le nanu i mele. Left out fine out nei. O le tamai menti mai na ile. Observa. E pito la i titi e le saufa inga le autostala lea. Na o ia fo e nanu ai. E vai la ia. E se fo i te le lopo ai tanta ia o ngai tamai tieniti. E tatau na o ina le lei. E tatau na o ina le lei. E mai fai le latu ngaruenga. Fai fa le lei. E ole fai tu au. Poto e fai lau fai tu au. O le mea moni ana ta te iai. O le totelo tangata i tustala.
ia pe foi la nei o nei foi tu sala ni America nei va pe o ele se meta o fai tu ai va ai nei CNN ia le vanga li fai CNN e foi le vanga le APC pe li fai le vanga tono Trump la tu ai popoto yo tangata fai le la tu foringa me la tu o ngato io tangata o ina le lei ile la tu fo I mata fai oi ala malama le tangata ia e ia vai ngai li foi langa foi humans ele é se o tatu eu ai foi e polea mala pe me le se vai ngai li foi se vanga na tangata ta no le ma fo na tele anoina me o lo te ngai mala nu e ma ta le ta fao na ma fo na tele popole tu la to a o to nga mena ai tu ke li lo e se me ke le ngo wi nga me ke le a te ma to nga tangata na ai alua na va ai I mele le o lo tupu le marofa pe o sa ora mele alu lua sa ele va fa me o ye sa ola e koe ke ia ana me o te tau na mata alia tangata uma o le atu e mata alia tangata uma o le atu ia le to vaenga le autustala e mesianus pe palea Leana ngana iai ia le lipule o whamsinonga o tatou nu ia por sunga le pali chan te marilangi. I le taumawhainga e whaatino ia whamsinonga ia valu le ua lomane. E angiangia e fo ilunga le tala no spepa lava lea. E tasi le tumalo le o whauitua la tutangi. Le alan whai mai pali. Alo lo fasamo o te toi whalongo longo I tala se o lo whaia no spepa lea. Le se mea o lo atoa lava I tumalo e valu. Le ai se tumalo ua e se tang e tasi ali tumalo e o matemi o tele ulo iai. Na li tumalo fale a lili lua o tele o mautinoa pe wa le na tuona na fi e a fo le te ente fa ngata ai ia langa meo le a fo ile ta ore mea. Lana tangi e fasanga ile ta o ia lava toea o fui maono a safo na ele o faia ia sana tangi e fasanga fo ile o lo tangi atu. Io Tele lola I pe ti a fai ai o tele o loa pe na pe upo wa fai se tangi ale I counter petition. Tele loa ia fui maono wa pe to pau ana o sui. Le ana fa tani I fa masinonga ai io o le deadline o le afoi. O le asoi umai. Yo mana na filen fa umai. A faila li eva tua se tala se counter petition ai fo. A fui mono. Pauala leo le sui. Ele o faia sana counter petition. Io A sui umai to fitu. O uma na avitu tonu. Ar madi tasi ale aso na faila umai nei fa tatali ata to le last minute. E fa pena foi tangi e valu. Pese tu le epa e luas fulu mo tupu la tu tangi. E sa langi le tangi. Ma le upulen fa ngato ina. E foi fia matutangi. Siria ma le luas fulu matutangi. Ar tangi taua or tangi ile suafa le laudi le maritua. Ia vaila le ua saule mea. E na le tasi ale aso na faila o maita ia vanga ni e valu. Tasi ale aso. O le toe aso foi o le deadline o le whamui moina. Na faila o mai. Ne foi lana fai mai ia aso e lima. I believe ona na fila so muri na a mai e pangata ai. A faila o mena na file ai se counter petition ale sui o fale ale li lua. Pauala le sui. Ele ai se counter petition o fai. Ala tuala le malo ia fui mo no Mary. Yeah. So be it. Tatu o na. Ai ala tu foi fai ina Mary. Ia no vinga ka iro yesi. Ioi. Ale tala le na. Wa faina le atunu. O auto ngā duenga fatu stala. Oi sole. Ia, faftai.
on sai mai si senta pule lingua ngalo so ia malulu atu ua ngalo ia tia una senti le tatu link ia mo le tatu malo le fiafi ia pe ona na nei o ai nei mata pu te mana o ai tau te toe anga ia ia ua ne I salua I lalo le fala mea nei tau ai tālafu Tumana tua whele ai tālafu o le saina le na luatu I Samoa pailana ai tālafu 40 miliona ai le samtupe le na maua uma e le fionga panoa po le sunga le papali a o le tu malo ia le ua mai le tatou I si tue le ua toe pa uatu mantua le loan net fetu 40 miliona io 40 miliona ia ia malo le fola manuia ma fanua partai le tua ia fa malulu atu sole o te taniua ngalo me ua ngalo e te ona senta tu le tali no le vai atu nei I lau ia fa tele ia le fa manatu mai ia manatu le ua ngale le foi le tua le tua ma le tua to ai tonu mai ia o fa o weta po kala masani I le manatu e tele ni mata upu ia o le anga ia I le tala noa o le nei fo I tuaso fatala fatu ia ai maia fa eva maia I se le tofa fatala fa mai I tatu nu man fa lolo ia malo so fua tu la epa ne tu ia watu ai fo I se fatalo fa I le mamalu le atunu ai mai se o tatu pa nga masani tamam tina ma tu e tonu ainga ia fa pia foi a maua mai le ta o nanga I maotanga se po fia lava o iai nei matua ia alo maia malo le soifua malo le langi ma ia fa pia foi o nei ngalo tatu matua faleanganga o lo fa pia na lato tuina le vai ma fa pia talo mo tatu ia so uma malo le soifua ia fa pia foi le tau mate tu la epa o loo mai mo mai foi le fionga le ali pale mia ia manisi foi o tatou malo I Samoa po fia foi ni fono tanga o iai malo le soifua fatalofa atu le aonanga a le lupe falele ia alo maia se tatou tu fatasi o tatou lima ma fapea ona tatou avatu se o tonga ni mea o tutupu mea sa tutupu ma mea foi o le atutupu I le vai aso fou ke a maua le ola ma le malosi ia alo maia maloso I fua malo falau tu la epa po waleva na e le nei aso malo le falau manuia pa tai ia wa o lo asto na I le nei te manatu na ua e malolo mai I fe au manga guenga ia te lese ta ua fo I o le nem ta upu o le ta noina I le nei aso ia e te mana te amata me mai pe ta atu sistam ta te amata amata mai o e po fele me nasa yela o nanga le nei ta ia o ai te tau no mai e tele ia le lavata te
Te sauni o le te lungo le tasi o lima. I le fesili le media na ave iai. Pe fia pi mana o fia loa pe o mai as a wholesome le paketi lea. Ia le ua tali manino ia le fionga i le sui pare mia. Le ai o mai o wa i le vaiaso. Te vaiaso ma mai pua le mana onga ia il tata noa i le tūlanga o le fesili le na fesili ai. Ia se tasi o tamai tustala na sai ai. Le na whangaina le upo le abstain. Ia po le atonu a le tūlanga. Pe lango le tatu atunu. Pe le lango i le mafuanga o le fono na usui e nei. A le fōringa mai. E ese le mea na alu ma le sui pale mia. Ese le mea o manatu ia ima pe ua ia se fete na inga i vaenga whau whai. Ia, ta a mata i le na. Ina ia manino le lei ma manino ato toa le tatu atunu. Man whalua. Ia. Pa teitu le e pawa e mai mta upu lea. O se mata upu taua, ma o se mata upu foi. Wa iai fete na inga o langona mamanatu o le mamalo le atunu. Ai mafua ai sea na iai ni fete na inga. Ona o whaasala launga ua au mai i fafo e nusi pepa ia. Mana tua foi. Ina ua uma... Oi la newspaper na pa figa pinpointing on mailing newspaper. E le tau whailo newspaper o la tau lava le lo whai ele sa uninga le nei o le Samoa Observer. Mana tua ina ua uma na whaile whaatau tonga. Sa talo le press conference le fionga le li pale mia ia ma le autostala. Pau leo le mea sa talo ai matu walalo le fionga le li pale mia le autostala. O na ave manino lava le saunoanga le fionga le li pale mia. He has all the time mo lato o na yelo na tali tanunga e te le fo le ta ua le lato ngaduenga. Ai pau o ea ia alofangia au mai mea moni. O a mea ua whamata lato ia. Ia whaapena lato o to saoina mea ia te tonu o a lato newspaper o ni whaasalalonga. Ia, al mea tonu ale le tupoine le fete na inga o na iwa tatu tangata i Samoa. Ia whaapea foi le lao Samoa loi papa au ia tunu mamau. Ona o le tūlanga ole ia whaingoa ia mea tu sao mo le tala oso. Mo le vave o oso e whai. Ia na whai ele ia whaapea. Mo ia le fete na ingo manatu nisi fo io. O le parti fo ia ia por whainga malo whaapea. Wa le usta ia, wa whai speculations a tangata. Ma manu whawhetai e ese le tutu ma losi o vaenga whai. Ona o le lato mautau avi whaatuatua i le atua sa mawatasi. O le lau tasia i lato e fusia lato i le whaatuatua i le atua. Ai ona o speculations i le na wa au mai. Na tu mai la ia tato supporters. Wa ile langona supporters pe wale fia a nga ile le fionga le sui fia. Mai o lo manino lava whainga whaavai ma awala o lo a fio ile fionga le sui pale mea fontanga le nei. Ma o manino fo ile tali ma mea e whai. O le watu po le whames ai whawhetai la. O le watu e fesili tonu lava le sui o newspaper lea. Ia tu sao mai e loa la ia le fionga le sui pale mia ia le tali wha malama. Le lanta to wha longo ma mai mua Samoa na toe wha manino ati le mai e tipi au tanga waia o le wa manino la le vai o le mea na tupu. Ia, o la le tali, la se wha fonga a o lo ta iulu yele o le newspaper le Observer. E le wa matanga nei me o le maua lumata la oso a lela, the whole truth is behind it. A tatono i lau au taofi, e le whaia le fionga le i sui pale mia, se a wala e pe whae makatau ai whae unga wa umana lato, so a lau pule ina ma le fionga le pale mia. Ia, pio tula, ia le lau au mai le whasitala le fionga.
Ua whaina le atunuu ona o autou, peo tali le na mai e, ua whaina le atunuu ona o autou tususinga. E le Are, ai se te le na whaapunga tu le pa. Ua, e le anga tele, e le o turanga le lei, e le o ngā lulu e whaatasi, e peo le ala fōringa mai le tatou atunuu e ti ngā lava o na whai mo orientations ma me whapena, ale au tu stala, ma tai o le atunuu. E le o mawhai ana fo i e whawhai, ai mesi ala newspaper lea. Iman tua fo i, ia, tauno. Le lau watu sa o le whapea o se manatu, ua wha mautu mai, po o se fina ngalo le fionga le li palimia. E manatua na whaile le saunoanga le li palimia. A whai lava tau te le utanga ia le tau te le whaatawaina le tua lalo le au mai. Ia, e no-go zone. O le tau yeise haba noa le nangu spepa i te tonu ni whaatala noanga. E la tau te fia la i ai ban mai la tau ma mea i te tonu o se press conference al whainga malo. Ia ngā kungua. Ia, wala te tawai. Mana tua fo i le sa ban. Sa ban e newspaper lea ma o i le maota sa mua. Ona o lea, o le mea tonu fo i le sa tupu. Ia, e pau ala fo i o le mea. Wa aisi fo i la tau ia i la tau mas jas. Ia. Mana ia. Lea ua, la soruan te nei pe uma le aso muri na masina. E foi la ufai loa mai wa uma o na taranoina re ka peneta ia le paketi lea amatapia novema tau ia iuni o tu son fo watu e varu masina i tutoe mataria le na pai whatope le lea la ua uma o na mautu taranoina Pawar mele ia yo whaatatari lo le fono i le aso fua matou le so rua na auto. Ia, ai ole winga foi le lo tala le ai to tilo nei di tatou il marlo o tu le mertemine. O kia rookies uma tata le sa mertemine. Io. O le tui pale mia to alua. Le ua la tu ia le la tu fai il fono i le aso fua. Ia o e tu sale le yala tau sangeli ato se la tai se pulu tono le na tai lua la no fo inga le we ai pa to le fanga io inga o meio no uma la vole o le fata to so o e male ai si ma il parmia fanga io uma fono tanga le afo il capenetta the same day I think il capenetta so o e male fono ma vanga ia le alan tau tino ie ele fionga li pale mia ole mo te ofi mai tonu ole ua pai mai ia fia mema la tu vai na tu tasi vai so le tu ta pena mai na ia leua we tu le vai tu ole so leua matan tu tongi ia la tu fo ia la tu pinfiti ma la tu pe la matua ole so la una isu ai le pena lo vinga le ua matan whaangasol. O le winga la le tala, na so fina ngalo i le whaangaio inga. E le whainga malo, le afto atu le mai temi nei, e le ato se lua tu veso, alu a matan na whaangaio i mea. E tasi lava le tali o ietu inga. E se le mana i o le smooth transition. A le whainga malo fou. E ui ele i whapea wa ato se tai se fulu tausanga. A le tomai maleanga maa. Malea mi o tonu o lo whai ea la tonga winga. E leo te tanga mani ai. O tangata e ata mamai. O tangata e la tomai. O lo whai le la tonga winga ma le whamaoni lea mi o tonu. Ona o le tali tonunga o le mautau ave. Sa ili lea mi o tonu mea uma. Ia o lea la o atu la tau ngalului. Wa ngalului mal fia knowing o la tau tiu te whai to the fullest whai mai wha ona o le moni o le alo lofa i le atu nu. Pena o whai atu fo i la atu lai. O le mea le mafua nei le tele o le whawhita uli nei. Ona wa tele na oso vale nus pepa nei. Ia
te inga. Le lava yaso sau watangi atu ia tene tau soifua. Wale aini o lato tutomi, wale aini o lato alauni, wale aini o lato overtaimi. Next thing, sau watangi lo fisa leo, le au fui mu. Ai mana tua. Ia ole a whai a tangi a nei. Ole mea ia tu le epa e tātou te le iloa pe moni. Na whai e nei au na le ngaluenga ale malo. Ni tangi po. Tala fatu o le wa au mai. Ona ole malama ia tangata nei. Tangata whai ngaluenga public servants. Ole malama pato a pale mai le whai ngā malo. Ole fo ile malama i lato. Le ala tupu le mele nei, le snap election le wafai nei. Ona wa le almena tupu. O le pasir tala tupu le whai ngā malo tarwai. Whafe whela na tangi me le whai ngā malo. O le nei le pasir se tala le tupi. O inai te whesiri ai. E moni e nei me tupu. Po le mea o le nei e whapau mai nei tala. Le la whafifonga i lato. Tena na e sau noa. Na ona umana whaatau tōma le ato se mai aso ai si mai le fionga le ale li pale mia ai whawhetai le lava tofa le lua o tātou pale mia lango a Deputy Prime Minister ia tanga ele ei a fio mai le fionga le li pale mia i nei sa ililo na ngasi a fio le Deputy Prime Minister le fionga ia te lupe i fono ale malo o fatasi. Ai lae iei lesi sui pale mia na te va aia le malo. Ma aina i le leo le tō whawheta lai o le planning, organizing, ala meno iei na mua fo i tau whai ma le lai tū. Ia o la tatu tanga iei, mo meo le lei o le fuafuanga whaata titia awa ai sea o le lumana i leo Samoa. E lau tanga iai. Le lau tatu tanga iai o le nei lava i nei a mātou New Zealand le whionga le li pale mia. Ne ai le tonu o tā penanga a sui pale mia tō lua lo whaatali mai whanua. Ia le lau tatu usu le fono a lewa a mata la tō ngai uinga. Ina ia le mai manino lava le whionga le te mai tai sui pale mia le whionga a mulpola na rosa o ale. Le whaata ua ma mea o lo ave ia le lato wha mua. Whawhewhela na tō whetangisi mai tangata whai ngā luenga ale malo. Knowing very well ele pasir tala tupi. Le mele mani ai tele. Le la ua uma loa lale au mai o tangata whai ngā luenga ale malo. Ale wali liuanga ile maketi. Wali liu maketi whapea mai. Ua oi le atunuu i le taungata le keke pua i le maketi. Se wale ilonga se me e alo iai. Ai na whaulu tala whapena ua oi le atunuu ono le taungata le keke pua. And on the other hand, lili uloa attack le malo, taungata ono le malo. A whawhena la tō e tua ia le whainga malo whato atu lai. O le pepe phone. A o le tangata le soifuanga o le nei e a fia o mai laulangi atua. Mana tua, o le tele o loa le e a foi wha moe e le tātou atunu. O loa e a watu i whafo. O le mea le mauaile le tangata le soifuanga. Ona ana apea lava e whaisa mo le whalao mata whaisa mo le ngā o ma mea. E le se tangata. Ai ona o mele ngei o le e importante te tono le tunu. Ia whaopopo i ele tau o le tuted, e whaopopo i ei freight o logistics ia whea mea i ei, o tangata whai ngā luenga o le mark-up. By the time e tau no atu Samoa, ia o le tau le nā, e le o se tau la o Samoa na whaia. O tau e watu i atu no i whafo, o le suau, o le pensini, everything. Nā whakatela Samoa o sta mai nu, a o mātou i nei. Lela e oi mai le lua tā la lima sfusene le tau o le keke pua e tasi i Samoa. A le tau le keke pua ale wa iai mātou. Wa tolu tā la masene New Zealand. A whaali liu la le tau Samoa. E uma e wata titi fitu tā la. Wa waila le te lele esesenga.
aua le tua ia le whainga malo. Nanga ele whainga malo le nga tamata. Whawhewhia sa mos tamai numa mātou ni New Zealand. A o te tāton fōi. O lo whape o ila le tūlanga le ia o tau i Amerika. Ele whakau o fia se mea. Wa uma le taimi sa tālu e whaile ta groceries. O le mele sa e lua se la wata la o te lela ta groceries e mawai me le vai aso ato. Le taimi nei. Wa le te ngatia se a inga to lua to tonu e se tonu se la. Mon tauta. Awa a o no nei. Tu lo lava le whafonga anga Samoa. A ona e alu e whaile groceries e matua i wha maule lisi. E whai ngofie, tau ngofie, ona e whaile lisi. Then na e stick le na o mea basics o le te mana o mea te tono lo a inga. Wa a e a le sa ulisi. Whai ngofie na lo tangatua. A maile mea, by the time you get to the counter, you only got 300 te te alu wha leo mo lau whaatau. By the time you get to the counter, it's over 400. Lela a lisi. You stick to the basics. Ito tono alu ia. Ia o mea taulia o le leisa whalau mata, suka, pata, o le whalau a wata maiti, ia mea whaiele ti, mea pena. Ia, so o mai a ngā i tulo, whata ele, mea whao ngā, o mea ta ngā mea no this, by the time me e ripo, wa tolu se lau, ile wha se lau tā la. O la watari i whato alu, ese atu ina wa, sifinele la ua whale masuan tō, lua mala whanau. O le tala whai mai e te ua whailang mana habit. Yo o loi pōs wale le vili mai loa. Mom, Dad, lela matu atu for dinner. Lela no whai atu. It will cost you $100 for dinner. Oh, Mom, please, it's so expensive. Lea wona i loa ina ua mua i e whailona a inga. I le tangata tau shuanga. Le fatu salia la ile mele o i mai e Samoa. Na le lua tā la 5 le taura ke pua i Samoa. Ai na whauru tala whapena, but o le attack mai anga i le whainga malo. Ia na whawhifonga o tō Samoa, e leo se si tanga na whai e le whainga malo. E le ai se mea ale malo e mawhai ai, te a whai o le tau nei o loa o le avatu i whafo. Lea to le whawhifonga tu alanga pēle fionga le li pale mia, a o taimi o lo avea o ia mamin sta o whatoanga. Ta whawhanga au la fumoa, pato au la fua, ma moe, povi, ona o mea nai e tua i ele whainga le aini. Tau te leto e wha leo la, pe wha moe i pusa moa i e watu whaf. Wa tele leo complain mai i e wa il tau pusa moa. E le i whai atu whainga malo e o e wha tangata le tau le pusa moa. And it's something le fo e titilo e whainga malo. Le control board la leo tau o loa. O le ato e whatula i mai. Ona ua iei fo i to tia wailoa, ua whai e le au ho sales, le ua leina whatangata la to o loa. Ia, mai. O le mea fore le te tau au na mala mai i le tatu atu. O le a whawhen whawasenga lea upu o le oi. Le a le mea ua, o ani fo ringa o tangata ua oi o no nei mea. O upu e whao ngā. Au ta tauna sui mentality o tangata ni i le whiangai ma mea ia. Leo umanga la ku try inga meo tau whaleanga. I le work. Umanga try le meo tau whaasise. I le work. Lea whaia ina whaalua le parota. Wa to inga tau whaleanga. Laule nga oi. Laule meo le laule pepelo. Ioe, laule a to inga mea o whai. Ele work. Ua te tau a whapion tangata ta mamai. Sui se whainga ta mai. Sui se whainga ta mai. Ia wa aila. Lena mai nei whaaleanga le tala. Ua le se tupe. Ina ua o mai le male lenga. Tusia ale li. Mata le fo ele le aure malonga nga initiatinga. O le request. Ale ka peneta. Mo se extensions i se paketi whanati. Ono leo manino. Toi tasilva ya sole tutoi. Au mai lona tusi. Ai no nofo tangata ma twist ato le tusi fai mai ua fai mai le aure malo. Dan mele ua kupu ya Samoa. Ua le ai se tupe. Le rachau nei tato tui parmia.
3.2 billions e GDP. Tamau ainga. Tolu lua biliona. Oi. E se le malia. No tu la epa. Le fato asau noa nei le fionga le sui pale mia. Aina sau noa le fionga le min staho tupi. Mai le amatanga. Ma fa manino. O lo o iai tupe ale atunu. O lo o iai tupe ale malo. Ai pangalia. Wa manino ai la le tau fa leanga tau fa sisi. Le ala o te sau no manino foi le sui pale mia. O lo iai tupe. Ai ona o le ai inga o le pasia le tala le tupi. O le ala o abe ele tau stanga. I se paketi fa nati. Ina ia mawhai eina. Fai ia mea ia peo. Le fa malau mai. O tutongi, o tangata mamai, o pensiona tangata mātutua. Ua tele tau whalanga sa fai. Pa i leo te whaalaua tua nei. O le so. Le ua alua i whartupe. Le uta tala le sto na i o le vaenga le i o le pensione en benefiti e maua nei le wada sto na i le nei a Samoa. Le e o tangata i le la utu ia pia o le ACC building mai le balutos fulu i le se fulu luatos fulu PM o whangalii i le mlai vaalele ta tala le fitu i le taeao se ia tau i le tula tolu o lo mawinga. O le laua maua le paketile lo fanga yoi lo o mai o nai lo ai o lo o moni upu masau noanga sa fai le fionga le li palemia malana kapeneta o a nei la mi tala fai i le tau faaleanga ma tau faasese le sa fai o au nanga ne lo ta pena i le tatu fai nga malo ina ia maua sa fual manuia i o tātou tangata lauteli. O le matanga o fia le na o le smooth o le running o le malo le temini nei. Ai leo malo loa tangata tau whaleanga. Ai paua leo le whautuanga. Sui se si whainga. Ele o tue work le tau whaleanga i ala tau. Na o mea si atiri ei na rolofa tangata i le malo. Whapela ni tangata. Papalangi tu la epa. Action speaks louder than words. Lela o titilo tangata. Ia o le tala ia tu sao. Au le tau le mama le telo le tau whaleanga wa tau whaia. Na amata mai lava le whaia whainga palota e le tu la i se fast. E le pale mia le sunga lau le mali etoa. Le ua whapea mai wa tua. Wa uma na futia e le ai lava ngale uma ea. Ia tau ulu tai nifo. Le lawa o mai ne le tatou paketi. Wale ai se tupe ale malo. Wale ai malea. Le ale mela le wai ai nei. Le ala o e o lo maua le loto tele. Ma la e lava le on sa e ma whapalpale. Le o lato ai nei la wa watu lato tupe tonu a. Le vai aso fou. O le meo te whaftai ai. Whaftai le fionga ale li pale mia ma lana ka peneta. Ona o le lava tā pena. Ia maua tupe nei ainga. Ele io o le aso le lota maiti. See how it's smooth le transition o mea umale nei. Ole tele lopo ani suinga fa mala mai tangata. Langa len fa nga mai le au le malo le upu le fa lave fa fuase i ono tula i mai ai o le fa lave fa fuase i o le va metapuni o le afoi o le va fa tape o le au le si va nga fa lave fa fuase o le ma fai e tatu malo na apa i tupe. Lesia ele se tu la fono o iai fa nga yo ye me to me o fa matala fa fia ale ai mai kanga ka fa me le o mala le o le se kupe la tu anyway Mala tu foi langa o a uma fofuanga o paketi o te tono le pale mine fai ai. O le la e pasia la le talo de tupelea. Ele o iai ni ai inga o tu la fono. Paulea o le ao le malo na te fai. Malo. Ia whaatanga i ma approve mai. Tupe mai le treasury e mai e whaanga i o iai le paketi. A wala i a priorities le o iai nei. O le tūlanga i tu la epa. Tano fu foi tai ta whakia ai.
e ti ngā e whai lola upule whai so tapo kalami. E soso ai le mako whau tangata. Watu langa na iai, e te whio whamamlama. O le e loa. But the fact is, they don't want to hear, they don't want to know the truth. Wa sili ya la tau tau whaleanga. Ia le lawa wa ai iai. Le lawa wa ai tau whaleanga le nei. Ia, what next? Ta wha solo ai la. Ia. Ta mai ai le tusi le ana fofola men na fi tusi ale. Ta mai ta ilo isili. E afala upo kala men na fi uto titi uma to asen me tanta ia tia ule tali ale lo isili e fa mala malama ia le tusi ata mai ta ilo ia. Ia po ai lavan tusi le ala ua to afa to afa la ta mai ta ilo isili o pali tanta malelangi o Miro Lui ia mayuni pela tangata ia le ua ia la tu tatonu wina lo la Samoa politicai sa o ale ele vanga ia le mata upule na sofina O tulanga na iai tula epa. O au e tolo upulo. O le tala sa o ale na. E tolo upulo ele sungal pali. John Pali. Whapea ia Muriel Lui. Whapea ia le fionga ia nasa. Yuni sa polu. E tō ai lo pulo. I le vave o le lato reaction. And then take action straight away. Tō ai lo pulo ina. Wa tilo iai. O le tusi le na matua ialo ia lava le tusi a le CEO a le Office of Whamsinonga ia Pali, John Taimalangi. The concerns and the disappointed. Just whapea wa wha malosia au. E wha ailoa atu lo te e malosi i le nenga ioinga wa o tau whaia. Le o te manatu ai e matua le tala whiangai, le whaatangaina, ma o se whaatau tala o le tofinga o lo o mia i te tonu o le society. Toi whapea mai lea o le saunoanga le fionga le CEO. Se i o whamanino atu, e le ai sau ai ia. This is a very, e le ai sau ai ia. Tatau. E tui nā tuai se tusi whapea i le ingoa le society o lo ia. E au noa ma le whesilingia o sui uma e le ngata i le wha temokalasi. Ai ua wha leanga ina ai le wha vai tonu lava au le tali atu ma le manino o lo ia e te tau o na tau sisia. Le whapea ai. He urged for you to resign. Wala te tau ai. O ai whapea mai e se lau mon tupu ia members o le society alo ia. Ai whapea na to a walu i lato na whaia le nei whaai unga. O le ala le au ngā, this is, o lo i lato code of ethics e wha ngā. A whai o le tongi membership o tangata umane. O le lato ai alea as a member o le Law Society Samoa, e consult i whaai unga ma mea o le a whaia. Ia lai whai nei, wa whai lava na o i lato. O le la watali manino tu la epa. So se whala potoponga, this is what my personal view. So se whala potopotonga, so se komiti se mafutanga, e iai ia lemisio lea, Matthew Lemisio. He is the poison ivy mea umanei. Lela ufio so i nei la le afo le vaenga le Samoa Law Society. Whaile nei tusi. Wai ai to finga le fionga ale palemia. Ele se la toa iai le o la tau se vaenga wha upwhai. Le o la tau se vaenga wha polkiki. O la tau o le asosia loia. La tau te monitoringa ia loia o iaini mea le sao whai. Panga lea. Tupu le mea ia fupulea i atila. O whea sa iele le society loia. Ngu. Pea le ngu sakalia. Yeah. A ale mea le whai nei.
ua sosopa ua lalai I mea le tatau na o I ele lato businessi. Nea lato pape mai ele fionga ale CEO. You have no right, no business to get into this. Mana ia. O lea ua iai ni mafaufongo nisi, papeni mafaufongo nisi po I eri tu stala. Auri, eri tu stala nai Hawaii. Ia martu stala nai au tu New Zealand le lava o le ua whana nga I pe ko against I le pali. I eri tu stala nai fori mai ele irrelevance. Irrelevant ia le apa mai o pali I vaenga le funu me fa pe ngata pali o le vaenga le o nga do le te tau ona ia fa tonu mai ia and yet is pali is one of them o le se le a foi o se tasi o le yes so yellow right has every right yeah as a member of the law society. Or he has every right o ia o le loia fa wina wale stala I lalo society tangata loia Samoa. So all members have every right. Le tu stala le fa ia tu nei. Se nofo I lau potu na te la fiai. Wa fia tau sanga e fia fa loia te le loia. Ma la fionga le CEO ele ato se tolu tau sanga na su eila na fa loia e pasi. Tau tau e mea ngata ilo malama. Nana e fia poto I whapea. Ia, ma e pusi nofo I nā. Lea, e le se mea whapea e irrelevant le. That's his right as a member. Yes. O ia o le member le stala. Ale afu asocia aloia Samoa. o le taua ia langa pe wa ngai tangata ngai ta aru tino isi eli CEO ia manino pea le ai o le loia pasi wa pasi fo langa pa le tatu wa vai uma asta mai taimi ana la toi pali ina wa tuli atu le wanga ia le HPP mana tu o le taimi ana pe lua e tau sanga pe li atu se lua por tolu yes pasia ia la loa pasi mau manpa la fo isa mo fa ngai yoi so ai pe o tala ia au mai fa le ngai ele lopo femen su ele lo ia sia fo yuso o fese island po tu balu po fere mena le fai mai le stangata ai o le zui nei au kilani la sa ia yesu ele na fa lo o le me foi le o no taloto ti ngai se mea ka te fiu ata fai se mele lei na me le anga me tu le mai aia a fia mai ia le atunu ato ona o lo pepesi e pe foi la o le tusi le uta tu baba ai le o pe wa ngai tangata ia tangata ma foi tusi le wa to inga fainga fai ai le la o mai tu o le au vaenga ia loia o aina tu le mai tu ina loia o tau I Jesus ai tamai foi e tusi tu la epa le wai e me lo ai ia tatele le ta uni loia le ta uni famasi oi oi fai mai foi o to tangata to te a foi ilo ina tu la fono le loia le o fa pe mai o le tu sanga nga fatanga fa upua nga ile fionga le li palimia saulo I lalo vaenga ile fiai ona ole umia le fionga al palimia ole to finga min sta leo ona ole umia le fionga al palimia ole mtanga wenga le vaenga le si a journey general vaenga more law reform le vaenga le ombudsman so no for my titelo yai mai tau sanga isi fo ia paia inga mai isi palemia o le official palemia I lalo le palemia o le foreign affairs I lalo le palemia o le e lalo le palemia o le afo le vaenga le ombudsman o lalo le palemia it's the normal ai o le fesili ina watula mai tula epa sa ia uma vaenga lea
Toi whaopopo e tula epa mai matanga luenga leo I lalo ia. O lea mena tau le pisai ma tau fisilingia. A wa tau whaasisi papea o na lo iai molianga le fionga le li palemia. Na manino saunoanga le fionga le li palemia. E nate le aia ina mata upu o iluma o le whaamasinonga. O a fo I la mata upu na moli aie le mtanga luenga leo o iluma o le whaamasinonga. Nate le aia ina. O lau fesiri la, nei tua inga o whai. O la le me wangungu umi ai le komisina o leo. La mo o le ngana mai ai ia whapea mai, ma li lia le atunu. Talu na tu lai, mai le fionga le li pale mia. E le I e ai se taimi wana ia fesiri ngia ai ni whaila mani mea. O le tiute le ale komisina o leo. Ai ngungu. Lea la watali le loia sili. Wa again, the Attorney General o lei lalo le portfolio ne palemia. E lau whamani o sili. Mane, tasi le me te taunga koe address le me lea o le whapea langa lela piu a nga I inisi I le ai se le piu o support ai tala foi le a whaualo. Le sa fe au le komisina o leo. A whaila o leo toi a mai au vanga I mele. Te taula I le malo leo tu lai mai. Na whaila se whainga I mele. Le se malo whabat vale nofo ala o minsta. Ai whaia me se komisina matu. Whawhiala mta o tuto inga whatulanga tu inga mei. E te tau na iei patonu for lau I le minsta. O ia e ana le. Ai le whapewhi me le se fe au le e nofo. Elena tata whapena. Elena tata, let's be realistic and be honest about it. Elena tata tala whapena le se na te lea ia inanga luenga. O le ala le mena le inga tutongi nga ia o se minsta o le ntanga luenga leo. O le manatu lau ia. E latu e nofo nana osi langa pengi lunga langa kisi. Ai le aisana le aisanga nga luenga e whaie e tanga I fo po sa o po le lei I le alunga o lana mtanga luenga. That is a load of BS. O le tofinga le minsta ina ia e tilo po o le lei e te maitau po o le lei whaadunga o ngai oinga ma tiu te whaie a leo la mtanga luenga. O ani whawhitauli ia whapenana e iloa. Ia e whapenana tamwhai e whai se vai fofo. Ma nei le whainga leo o whai nei le fionga le li palemia. Wa lea o te tu tasia ia le mtanga luenga leo ma fui mu. Lewa. O le fui mu le wai lalo le fionga ia tei fui mono. Oi fulvanga, fesa Yes, le fesa. O le mana ia le na le mtanga luenga. Ale husa tato mai tau umana manino. O tele ni wha le tonu mani mea sa ia le mtanga luenga al malo. Le leo. O lea foila, o ia o le tai o le atunu, o ia o le palemia. So, e leo mana o le tu watu le afo le ngaluenga I sistangata, o ia tai te tau o na ia iloa. Te tau na tito, o a me whale leia, o a me te tau na whai. What trainings that needs to be done and all this? O le se kale na, ma le mean start al wai. No, inga folinga mai, le min stata luai. E sa enjoy le lau fau malulo na tutongi fa al min sta. E le o fai along tuti. Sama tala noa ma le sunga ia li o whatau malama. Sama tala noa. Kapea san suggestion. O lana suggestion a ia e nau e a watu ia se komisina I fafo. Ai o lo fianga lue la ia I le deputy I le vanga lango. Se ka mai ala I le vanga le komisina. A fai o lele a koe kam fai komisina lo I nei e toe reapply. Se vanga e te ausia le meo toe apply o le komisina lo I te mini pe o taurona pisi. Tula epa. Na tā whatata noa tāpoka lame I la solulu. Lena a watu ai la uviu.
na ile sa ilinga o se komesina mtanga benga leo. Antua no fai atu. Me tausanga lena tofia ai le fionga ya Sunny Schuster. E a bea makonsina leo Samoa. La mena iai. Na vatu le komesina I fafo. Sham. Lea na fai iai. Uma na sa iai ia assistant commissioners sa o oina I lalo vavainga Sham. O ina lana fai ele fai unga wa loe Sham ele tangata e anga vaa, tangata fa maoni o tangata ele tomai. Lena tofia Isa Schuster. That's my view. Ole ona pēn o fai atu. Wa tele so o tanga o tātou tangata e Samoa. Tele so o tanga. E sili ai le tau. Le avatu se komesina li taia or about to retire from New Zealand e nate controllinga le mtanga luenga leo. A mai ela ia pe whapea o le finangalo na o li o whata malama ma nisi assistant commissioner e o mai ngā lulu e lalo. Fai trainings e le komesina le nei. O ina e mawai le tonu o ai anga wā, o ai e whamaoni, o ai le tangata mwhaintau a beina tute o mtanga luenga. That's as simple as that. Ia, ele whaingofi pata o te o fo usianga va paua le mele leka ki tatu atu le whamaoni. Le whamaoni. Kulanga ia le komesina le na te e whainelanga extension. Wa umana whai. Pētoi apalai. Ai o le taimi le nei. A o whaafonga mai fo'i le main star o leo le fionga le li pale mia ia malana ka peneta. Mana tua fo'i. Le pae inga lea na tofia le komesina lea. Sa iai ni te maali'i. Sa apalai le avanoa le nei. A oi lātou nei. O iai o lātou whailonga te tele. O lātou nei sa sui komesina. Ala mena tupu. Hand pick element star le komesina lea. A le anga vaa le komesina lea. Pau le mesa i le komesina lea sa whelwa I le vaa na whanua. A o le anga nga vaa o se loia. A o ani whailonga tau o loia te leima se mea. Tu sa la peto e apalai foi nei. A manatua la. Whafonga mai le tātou le fionga le li palmia. The merit is there. A mata na ilo uma. Le tomai, le anga vaa, ma le experience o tangata e apalai. Mana tua pui au ta iai I le vaa lea. Ta iai I le kapiteni wa o le ri o kapiteni sa kapiteni na whanua. Mana tua pui tatu vaa le aseta le atu le tau se miliona le na apili lunga o le wafu I sale longa. Le ke ua whamolo au le na mea. Kors miliona ele skama ikupe. Ai tasi lava nga utele lope na fie lalo le forensic pele ai. Ai tasi na me tatau koe apa iai I le malo o tula mai. Nang kawanga sa ilia ngai tate wharongo to itala. Ele I te lele fianga o tangata na watu le vaa na mafuena apili. E ono afia me ka drugs ia me whapena. Ia se ka ku kilpe iai. Ia, e iso fina ngaro e whaini menga. Ni vangana. O te tali tonu. Pēna whai atu tula epa. I le esenga o le ngā lulue o taitai. O le esenga. Mai le tatu taitai fou lo o iai nei. E moni e fou I le fionga ale palemia le sunga lau le mali to le to finga le palemia. Ai le fou I upu whai a malo. Ma ngā luenga tino al tatou atinu. Wa leva. Leva na tautua. Wa I loa le lei e le fionga le li palemia. Vaenga ese o lo o whapea na lapea I au nanga a matanga luenga taitas. And no doubt, wa leva na whaatatitia plans o fuafuanga o trainings o onga ina ia mawhai ai o na fulfill tu te whaia a matanga luenga taitas. Mana ia. Ia, ka
Lo matata no to le whaasaonga mai o le a. E iei alo tatonunga, e iei aisi whaulunga o tanga luenga ia. E le o ilonga lapa o na tūlai mai i oe. E peua tatauna wa ai le malo. Po le ase la tu inspection foi e whaitia la tu sa ilinga po se investigation i vante tasi. O ai e iei la fianga o lata ita tilo i tama ita ia CEO sen fa ma vai nei o lona winga pa wale me fa tai wo mai luma ma resign luma ese ai a fai o iei nisi tangata CEO so le malo o lo iei pe te mine ia le vala a watu tapu kala me o mai luma sili le mai fa to ese mai e fa ma vai ma ese io nei lore no foi pe tonu o no le nau le tupe a sili tangata sili nei fai meleanga io Tula epa. O le mana ia lea, o le mea o te atang. E le whaapea na whaanana pe na whaalo le tautalanga le fionga le li palemia. E na ua mautinoa le tula i melwhenga malo. Na a ami uma whaululu mtanga luenga i uta le maota Samoa. Sa whai el wheilo inga. Ina ua umal whatautonga lea lana to e fō noa whatasi ai le fionga le li palemia o langa ka peneta lo nai tuta matau whaulu matanga luenga a mai le whiau tāua. Ia ngā lulue whatasi mea le lei na whai e paia inga o mawai whaawau. O mea e fia wha le leia wha iloa mai. Ma alwa ia maua le wha maoni ngā lue whatasi. Ai lena manino a whai lawa walangone tangata. E le one tangata le atunu. Ala lena mai manino. Le la walua i la ua whamawai mai. O inaita mai ai. E manino e le mawhaina la ngā lulue whaatasi man whainga malo. Ona e esele le tūlanga le sa iai la ua. Le a whala manino. A whaia i la tau o le la tau te sila fiele ma whaina la tau ngā lulue a le no nofo for the sake of the money. Ai ngalo ai. O le la tau performance e le o lilo o le sila whanga le atua ai mai se fo i taita ia min stai la whaululi ai la tau. O ke pi tia le sau noa ngā le ale min sta o talonga le ti akono matua le fionga ia sewa muli. Le na ua whaila na tau talanga la tau maftanga mwhapia mai ia le lei. Tātou ngā lulue whatasi. Ai leo le tūlanga lea. O le sau na sau wale ngā luenga tusi le taimi to e alu nofo le whale. Ai maua pere to inga hamia lana. O inai tau mai ai. There is performance and there is a review. Also the monitoring o tangata whainga luenga. Mena ta o tai matala. Wai le si mea whapea o le a e. Nana e sa wa te saini o le ai la le ai afu tupe malo. Foi le mena le nari ali mai le pale tala vai. Tasi na o tape o cameras o le tala vai ma leanga tu cameras. Ai watu ta vale mapaka i o ta. Pio le ua ia ta te fsiringi a foi le minsta taruai. Papir non temi ale pepe o le mana pepe ia moli o le a foi. O le warehouse le tu ai fala. Anyway, tasi le vai le o a min fa mua. O le tatu flo ke tile, o mea tau whala au mawai la au. Yes, yes. Manu foi le minsta le talwai o soifo malolo ina. Na le whala la to i titi apa o sa mala, na whala la pa o sa mala. A o mea patino, a wā le foi le soifo malolo ina lau telo tangata o mai o whatala mai. Mua pia whano whatutula epa. E sele ta ua le whatala vai le ale al whale mai. O ngā e tau ngō fie tau o lato vai compare i whale tala vai tu maoti. E tau tā. Ia ai pangalia.
ua ila le atunu e atu lawa fai mai o te fola o le minsta le tele o le taimi sa whai ai. A o lea e pepe cameras, e le ola cameras, wa le ai sioki fuala au, a feo i le supply le avatu. Tau mai i le tatu poloketi le. Tatu mai i le tatu poloketi le miliona poloketi. Langa po fea lava e alu i e tatu tanoanga. Po fea lava le mea i e tatu ole main project lava le a tatu malo lo i e te mine o le miliona. Talo sia e tule mai i ua leo ma watu tala le la toe tau mwhai e toe suia uma i a vaenga i tutonu le au whai ngā ruenga, i a mai la tu e te fono, i a ele lo matala aso sira fia. Peo le mene sa iai taru ai e o le te fono al HRPP, peo le te fono na e o i e te fono. Whamata e ase suwinga wa le whai mei le la hold on for the next 2 weeks i le poloketi se i tau koe fono ni mea ona toe whamata la so sila fia i e ono suia pāpea au vanga raninga poloketi e mwhaina e ono tu umai vanga fas. Tula epa, na ta tatata noina ta pokalame taluai, ona te le suinga o lo tamawhai e sui. Mantua foi, o le taimi mua lea e li ato le 5 tausanga o le tatu poloketi, le pepe lea le vaenga whai, le miliona. O ina lena mai tau le tele o whaafitauli. Whaafitauli mua, o lena a mai le tupe to tongi ai le whaina o le whali, a le ameno e, o nisi tu malo o tufa. Le tūlanga leo tūlai mai ni, iei tu malo, o leo ma whau whale to tono whanua o e sa tutu mai tofi. O le pole ale nā, lona lua o whapea mai, wa umatu ale pālota, wa le lopo whau o iei si a seta, o mantua o whono whawaini, sa whaatupe umai tupe o le poloketi, e leo se tupe la se whaipule, e leo se tupe se tangata i to tono o komiti mene, o tupe le malo o a seta le malo. Lona tolu, pe whano whai atu, o lo o iai nisi to tono whono whaamai, ua lato whai le mea valea, o le ale mea valea. O le to tono komiti nei, ua tilo le tele o te mao a ingo le tupe mamia, wana nofo loa o lato a inga leno nofo I fafo overseas, diasporas. Wana nofo ma le stala ingoa o lato a inga nei Samoa, o leno nofo I Samoa. Then, maua ele whamanianga, ai tā lofo I tangata ne o le nofo I fafo, na te leo I loa wha ele alo na ingoa I Samoa, I poloketi, I te tonu o whono whamai nei. Tele la mea o ina o te whawhetai au, ua whaile whai unga le ka peneta. Tā ofil poloketi mo le luwa I aso, ai se ia ina ia wha manino, ma whapea na wha mautu umatulanga nei, langa o le asi tia le tau o le tato poloketi, wa le 2 miliona, o le a 2 miliona. E le whapea la e sau e se tangata, e le whamaoni, sau e su e ai ni ana mea I te tonu I, le ai o le manui e whasafua tutusa, ia oe maau, pe au whatete inga I Samoa, e ia na ia launga ta sia o mai tangata Samoa, ona o le manui e whasafua I o tātou tangata. And in return, well, it's just like an investment. Le wa avata le malo le tupe e te alue o ngā lue, se mea e te loa mua, mau ai le mea aia lo a inga. Lua, mau alau tupe whasili, tolu, in return se mea le lei mo le malo. So, o mea umane I titila iai, wa e iai fo ia I tu malo, o le mo le mawina whapea, wa avatu ia nisi o lato tau a inga I te tonu, e le whapea o se poloketi molo a inga.
ia whaawhaingaluengaina le tangata lo lava le tau mai ma le anga wā, ina ia whaawau pēr le lei o le poloketi mo le manui o tātou tangata. Mantua whai la pēne te o se au ele amatanga la wā o le poloketi a le fast, a o i tū mālo ele o iai se sui o le fast, e tai whono ia tangata sa tamo e whaatasi mai la tau nei. Ia ta ilo ia ele au mai ni ta ia la fou, a se i tātou mātai tū, po o ani ta ia la fou o le atu lai mai. Malo, ia, waipi te reata tala i le vaenga lea. Ona pi o i arpro ke ti sili lea ona tāua. Ia mo le vave foi naru lunga ia le tātou GDP por te mau ainga o le tātou atnu. Ona o i le proketi lea. O i foi proketi lea na mafoi na vave naru lunga le 3.2 billions ia le tātou afo le GDP. Yes. So, o isi mea uma ia e afoi. Ma wale te mipi o le mela lenta o ma iei ia le japipi ma latu foi ala tu foi ia va ai mole nona e Samoa. E inisi ta por kala nisi ta. Wa eta wa tu langa le. Ole na batau le ale tato whainga malolo ia nei. Ole poloketi nei ona ua. E pena sa no fale fionga le li palimia. E le pepelo dara le amaile statistics. E le pepelo ia whai numera. Ai ona o le tūlanga la le poloketi te le te mau ainga sa moa wa CTI. A le na mai le ana watau le vaenga whai ale HRPP. E o mai mai o koula. And ti tira la ile se senga, o le poloketi tato. 3 ways. O le mawai o le whamanuianga ile ainga. Mawale la tami. Whaasilinga mawale tupe. Lona to. O lo sa wese revenue anga i te tono le whainga malo. A tanga ila le koula le ntam whaine a mai le koula le wa whai le ngau ne le koula. Ona nana atua le 5 se lau o tangata whanga. A whai le whaonga se lunga o whala au whasaina. O le ana le mea le o maua mai ai. Na o tupe ngau le mea maua mai ai. Le se mea le leia le whainga o maua ai. O nana se Mane ole ta mun muli tau le ileo no ta pena mai. Ole ata o se ta mata la vou. Male pasina o se aro toto. E na va titina le ua a dongi fa. Niwe. So ia a fai e fotu a ile marolosi tu la fono o vanga le sa waina e sala ile. Pai pe foninga me le ai se tu la fono tona se vai fasinga o le tamatiti. A o tangata foi na pu e ale ata. O lanu fono for the camera ele o se fai se fainga iai po la se e la ngon na le fa no le o tapu kala me i le tūlanga lea. E leo fai titia le meo le sawaina o whanau, o alo ma whanau, ia me se fo i le tūpau tina. Ono tuale ma fo fau, tangata na vai ni. E pone sau na atu le po te ata. Wa peia lai fusu marisi tangata langa tūpulanga. A umana ta fasi tina fa pene, tong pe lai tongi fa fo fasi lau pepa. Ia ua nana o tali atua i lunga. Tu iai sina 5 tausanga le pui. O lai kiki. Lai kiki ngā 5. Se furu ai lunga sori. Matua i. O sona atali po se atali o se. Pau na te loe sa o ni mena. Wai le kiki fa sa o le fuale si mea. No, titira whapea lua fasili. Is that his biological son or is it somebody else's child? Wa whapea se patua alofa. E te le fasia whapea sau tama. Ia. Ia. E le lopo tina o si mea le na pu ea le ata. Ia po se tama fo ia le tinai.
I sesi ta malo wana no fo male anu sane Sofia faitolua o tina lea. Anu sane Sofia faitolua e maua tolua ai e tele tua tolua ai la whanau i lumana. Ia, ua matua ta usa ta pena. Se vanga o ye se ta puna. E sinta upulea tula epa o se ango lea sam onesemo meleisea. O le alo lea tamali na maua le skola sipi le Saffron e me tau anga e an le na alu i Filipaina. Ia. Le e alo o ka ele o malingi o loi mata na po ina o feita wina le testimonial a le alo le atunu. Tei mi atoa sa away overseas i lana skosipi. E le i maua atu le whamanianga o tutonginga o lana onga. E le i maua atu whamanianga o lana anlauni e maua vai aso taitasi. E teimi umai vili mai i Samoa. Tali atu awa le popoli. Vili mai o le teim lava awa le popoli. O le whaono le so tai mai i Samoa. O le to e latu se awa le popoli. A o le tali atu. A le nei alo o le popolenga i lana o ngai whapea mai. A whapea le tutonia o Jewish mamia. E le tatauna i e tatono le campus. Ia e whamaila o la ia me whai. E sola o wane i loanga ia. O le nau ta i o le alo le atunu. I le a o ina o ta wina o ia. Tu sai maloi whamanuianga o le skorsipi. Ia o ini mea wa skorsipi te tauna totongi uma le malo mea uma. A le nei wa stress le nei alo. I le manu i le avanoa wa maua. A wa le mawhaina whamania ina ona o tūlanga le o le totongia mai el malo Samoa. E o whaila wa te tauna ru ese le alo le nei ma le campus wa le se tupe tongia. Le whapesa ta sielo na ainga se tupe wa mawhai ena toi fo i atu i Samoa. Yalo whai. O le fesili la, o fea o iei tangata e le official panmia, le official skosipi el malo. A o ai tō nua tangata na fia ngai man tau puna. A na sa si o waile le fatua o Sharon lea ayafi. Tō lua le o... Ai. O ia le sa fia ngai ma skosipi el malo. O ia nalo iei lunga le vaenga skosipi. I le official panmia lea? Io e tula epa. Sole. Ia te tau lana whaise mea. Sila fo ila e tupai. Lea e tasina wha mua o le paketi lena whatutope lena whainei. O nai whanau skorsipi. Ia tarusia la ia toe pa ia ne iai ia le vaenga ne. O le whai mei si e tau lana blame ia tamaitai sa whai mertufu panmia. Ia ai langa tate a mata mai tans whaingaruanga. E moni la lau pea whapeo tamaitai. Ia langa matua moni. E moni le fionga tamaitai pāle mia. Ai le o ie processinga mea nei skosipi. Alo i si o e whaia. E me si whawhetai. O te whawhetai. A o whafonga mai lea alo le atunu. Po ona a inga mātua montau a inga. Ea watu la i le tātou whainga malo. Wana e malanga i le lowala awina i le skosipi e le tūla i whainga malo fōu. Teimi nei na wai te fo i Samoa anga i sa o le ofisa o le ofisa palemia le ngata i le fionga le li a min stawa onga o le tangata lava to mai pa ai lo e mata upu nei because nobody should be stressed out o le yere nau ta inga ina ia o ta wina ia wha manu ina lona to mai. Wa stress le mafau ona o le tūlanga le nei. Whai mai sa mata muli foi i tuli ia matatono o le campus. Mata muli foi. I toi foi sa molo na a inga le i maua sona whailua. O le ala na mea lam. Alo whai. Ia, se whai ele leile toi longo uma o le malo fou. Ia e mese foi ila na mi stawa onga.
moni e tau ona mai se tari lei ia ma lea no vai nei tasili na vaenga o whamoamua o paketi whatutope len whai nei o vaenga tau skorsipi pe ma whai o ngā koe reimburse ma te milea na len whaintutongia ia Ia la paure ole feta ole la. wa lan mo iai wa tuli le ramala o ngā porea Leo toi fo ia tu sa mo le halo. Alo, fai. Mantua. At the tawala le whainga malo na toi reinstate le avanoa e toi aveai le alo le ne e wha waula na onga. And at the same time, however long that he was away in Philippines i la onga, to tongi uma le alaungi o taimi nasa ia sa awe iai. Sure. Karo fai. Avanoa, Yoi, avanoa wha auro. Wa maua ina ia o ai alo matama whanau le atunu. E a o ina, e o mai e la toula ne e tua i ele malo i le developing o si o tātou atunu. I lumana. Ia, o te manatu o leo ua o tataimi, e si sim tau ina, mo taua? O matu ko ia o vaenga sa tusia, e pause si vaenga sa o wha mawina, i le tūlanga la le vevesi ai whapea ua too much le portfolio lalo le fionga ale li pale mia. Man tō whaitu le pape no whailo atu. Tātou pili e tōru i e sa vevesi ai. Ea nina whaatope lau le taimi o le whainga malo atu la epa. Man tō whaila. O i nei a mātou New Zealand mātou o matu whalongongo le fono le sa whaitai le investe. Le la sa ia pili e tōrunga. Na whisiringi ai e nisi o tangata ia le tūlanga o pili e tōrunga le LTRA. Wa le mawhaina tali le sa tūsia le tūla le Samoa Law Reform. Tamai te leo mo talo. Ia o te loinga, ia i te leo nisi mea o lo o tua o pili nei. Ta tauna au ili ia le vava ainga le whainga malo. What is behind the reasons and everything? Because lo te mai tawa easy reasons nga whapere sui ai o tula fono. Mai sea mea tau whamasinonga whanua maswafa. Whapea onga o le recommendation mai lea foi le lipoti o le lua afis fuono. But apparently it is a recommendation whapea na ia sui tula fono. Pau le recommendation le sa amai ai ina ia toi tilo, ti mai, i le fianga ma le impact o tula fono ni. Ia au whafonga mai le tātou whainga malo fōu. You know, it's an issue that we must walk that lane to find out exactly. E te le senga venga sia tātou whainga malo, pa tātou te tali tonu, tu whatasi uma me lumo le atua whapena anong whaia. Se moli maua se tasi o ta mawhai fi au. Do your best and let God do the rest. Yes. Mana ia si nā po i pasi upu na nafi, na whanga inga po kalamea na nafi. Do your best. Let God deal with the rest. Mana ia tele. Ia, mana turin. Te le ia langa o te manatuai o ngana I mea ia langa le ua whapea mai nisi. Whapea mai se si le ai e pule le matua I le whaingolana tama. I le isi ure tate tarano ai. Le whai mai le langala le au mai whai mai aarwala tama titi mo e tolo. Ta le pefale. Koe ke le whai lor kakou kaukala. Ia mela leo te whai atua I le tāu or tatu tilo isus nei. A tilo o dotore ele sta matiti o no fai ni meta pele te fale ele sta matiti o no fai masalo ano matua si mere no ba ti ale o leono o matua foi leono le lima leono o leono it's either 4 or 5 ai matua futula epa o le nala ai mai fa pena le mamalo le tunu matua le o le tusi e o a ile tamaititi tu sai o nala a matua le to te se o le ala le mai le au le mai o le wai ele o fa pe mai fasi ia tinga ina
E le mawhai na maua se tamaititi, ma whaaofi ngō fia se whiau i le tamaititi, pe a whai bua manua le tino, manua le loto, i le sasa lea. Whaasau whai lalo tamaititi a oa i matau tala iai. Ia malama lama le tamaititi, i lana mea ua whai, ua se ona i loa la ia, move on from the next step. A loro to inga fasina lea. This is pure abuse. This is Ole makua whawalwale ar kalenga mai ilanga comments le kili lopi sang whanga kili lopi se whanga wika kenga tali wha asam e leo whape o ta whai atu whape a wato te a wat fasio to whanau le ai o le tātou te abatu le whe au tau longolongo wa a fasi nei la ai mao ai le lima o ai la le situlanga le maliu o ai la la tau ti lima iai ai la tau tu si iai wa te ia wa whano ola tu inga mea lea ele se fue e discipline le fue le maka umai lo lang o kikinga ka po kikinga uro ai kong ifa ile fa penga se le ai o mai ko nga ma fa vale fa peso ri ko nga ka so anyways tu la epa le ai wala mai ko fole ta mi dati tala no ma fa vasenga ma fa o tangata ele o sa dongo la to ma fa ole pola moto mai tua we must move on ole e genuine and me moni le fe awolo tata o avatua ole o ma sasa fa tono ole sasa le fa maini ai le to inga mele ole tatu itapo titina tongi fa ai le ai ele ni a mio i en tangata kirsiano le o a mio foi nei ni matu e moni le lofa mata ta muri mata okay tela epa ole nei vai wa fai ma fa so sai do o langa ia so uma pe man le fa la sa walu le sailinga tu pe se tasi fo yo le tamali o tato atunu ya tala ileni ya le suena tu pe kalesia le la sama le tau ya te tau ya le tau no mai fata tali atu po kalami au tango no walu a charge la telefoni a wala ta po kalami au te saunge o le tati ti atu ai o kale asia le fa pe fata te lava le po kalami na fto afa nga yo ya le o tato oka ya ole na ole tato vai le nei ale asia ole mo musele o fa ale ngaina musele o pepe o tato tino ole ala tonu le lina maua tato mai esi nali ole lava musele le o tato tino ina ia tau aveina i pelo malusianga le la o pa u mawalalo inalo ole mfainto fa le leia ai ele o ia fo ai la au boni fala au e te fa le leia i musele nei le ala linga tele le ngasi ai na wa maua ia o I wa te fa le leia restore repair and rejuvenate ia musele wa peo tato tino ia lea tulanga le nei ia matato cream lale ia o le tato renew 28 mo mea ti ngā externally o tato tino ia ma le tato redox gold o le vaile whapitoa mo i lato e maua i le ngongu po i lato e maua le arthritis ma i ti ngā so ona o pona iwi veo whatutu le epa talu na popular vai nei le ai pena se tasi lua ni aso e mau wai sau stock i le to atelo i lato o le mana o mia ia me se foi o le taimi leanga nei o mātou al maluru le to atelo i lato e mana o mia ia tinanu ta manu pe te ai ua tu se vai mo ita ia le whangatai o nei mea o le alofa i tangata pe asunu mai ia a lama ia tulanga na e tato vai a fai fo yo e mana o mia wala au mai pe te fia mala matili ia wala au mai o lo ilunga le screen la o telefoni fai ngo fie au ona mafa malama ina ia e ilua le fai ele vai a wafo ito inga ngasi lo mfaina na tato inuina ina ia malosi tino
i le tatou waile o le Asia. Ia e paule na tula epa. Tai. Ia, mana tu le uta pa i mersi ui ore ta tautua ma ta unanga le nei aso. Ia, e te tonunga e whai aso fo i le li. Tātu e wheloa i dina vai aso o lo manai. Ia mani e tele le weekend ina ia auto, te lona o ta pena o e mo le aso sa, ai mo tatou uma, o e o lo o mana o mia le vai, o le kulimi mea umfa pena le chao, mala wane i le orua tasi, lua i valua, tolu ono o tasi. Te whafonga mai o le orua tasi, lua i valua, tolu ono o tasi te foni te mauai i a mofanua tupai i tutono au ki lani New Zealand. Mo tātou nei America Mountain Territory, i wala o mai le 5 o nolua, tolu fitu o nolua, pesiri mo sori, ia pesiri mai ia tia. Ia, o te manatu, ia, pato whamai le tātou anu o na ua pai fu le tātai mi mana vane ne fiafi man whalolo. Ia le lei whaftai tula epa au te le ipa i atu whato whale mamalo le atu no ia a paole mea ia talo sanga pea mo le fionga le ali pa le mia au ia i pe te tono le mautanga ngase bero moa ia tato tu fatasina ia maua pelo na soifuana lei maua vave na maua malolonga tu sai ma tautonga sa whiangai maia. Le lei whaftai sa moa o le nā o ni o tautonga nā o me o mam whaina watu lunga la o nanga le lupe whalele ia ta tonu foi. Vai aso fou o se tala fia i le lusunga fono momoa le tātou kabineta, tātou whainga malo fou. Ia tātou talo sia ina ia i umal manuia fuanga. Ia manuia le sapati a tae au ia mātou nei New Zealand, Samoa ma Australia. Ia o tau le aso soai tula epa ia soifua ma ia manuia. Ia, whaftai tele, alo whatele atu. Ia, soifua. Soifua. Ia, manatu sa mo le ua manga i mai si ui o le whamoe moe. Ia, ma le tautua le au nanga a le lupe whaalele. I le neia fiafi o le aso whareile ia i mātou aso tō nai i New Zealand. Ia te atununga, u le alofa le atua ma ngale lei whaawau, le tautua ma le au nanga tātou tui whiloa i le aso atai au. Ia, ma whaangasorot fo i le nawa i aso fo pe a whai e ngale lei ma pu le alofa le atua. E ta i atu le soifua aso matou ola. Paawa wai o tātou tiu te mawhaiwa paawa. O whatele, ia, ma le tātou malo, o lo tula i mai, o whionga le li pāle mia, ia, manuia le saili ngā singasi, saili ngā malosi, ia, ona o le whātau toria le tino, alofangia, e le atua, ia, ma tāpenanga ia toe, ma mosteri o le ua saua le sasfuma leiva, e to ai taunu o no winga o le ale maua le tātou, le sunga, le whionga le li pāle mia, ia le ua i fono, o le toe anga i mai o le fono au o le tātou atunu, ia ilona usuina i le asoa asolua, teimi ia lasong fua na i mātou. Ia manu tele, Samoa, ia le tātou i le nawa i aso ulumanai, tātou te anga i atu i tātou te mori mawina, ia le fo i teimi mātango fie, ma teimi tātou te wawa aima mai moa, ma mai moina, ia le urua i fono o le nei, aia inga, ma le nei no fo inga, mo teimi neo la tō o ono masani, tu le epa whaaftairi o sua, ia o whātou whātu soifua, ma ia manuia.